nga ho chana duna wai mo tuyam ha atuye ipia manane ocho ha puri paratha hello na ela bana golong ho interview kan boni nai ve ha no ho na minu pp han sai tiu khalve namin jang go le namin thang go go le nang la jang la sa them pa khoi lo na ala tu ni san school exam nup nai mo anu me abona na sayo na ala to hi pina bolo na la mu ham chana dono don mo na don tu yi bole kai tu ni no ho ipi class ni ham ha namasangat ding tote ni hi koi ham ha mi so he mote ni ham ha oi te ni na amai delhi he amigo tu nya abona na sei na ha abona na sei na Senior school exam kong kim themvetna kichai senior school chapang ho refreshment nei patta he aila no ho koi khon hiu ha no koi kho ga sai tiu ha ni pi ne ibi class ni hon no ga sai tiu beginner 3 tu ni pina bolo ha exam na bolo na abonan he so keo na blessing he na nangin ni he na to ai pina ni om para tha ham ha mimi he ha sai tama ka za lo chuma pina ni ham puri ka jam para tha ka hi sa he ai le hun ki khino lang lim veo nangin lang kila ki khin jap ta no I be class ni yo primary 1 tu ne achu ipi exam na bolo na num na ale anu me ai le chana don hui tuina chana don hui ipina don wo cha ale na ni achu puri e paratha ham puri tu ya na ki panawa ala ka ki pawe tu te khave 1 2 3 ha se to 1 2 3 ka ki pawe te to acha nang me bo kona za cha no homo gola ne ta khane ta na za cha hama thie lang he ta ti exam nom na no na ji tho na no ma abona na ji na ele refreshment nak ne hoina na ki pa na wa le na ki pa wang ha na ki pa lo thinu na ki pa ne thai lo ta thinu hon ki tai za cha le hi ne nge na hola na ki pa wa na ki pa na ele ama sepena no nang mini pi nang mini pi nun abana la Elena aleno class is ajat hiyo bile na hiyo na beginner 1 or beginner 2 beginner 8 2 na ele ne thene ne na ki pa na wa na ki pa na le kha ki pa we ti te le 1 2 3 Kasete kave 1 2 3 time no za chan he no na ne lo pi chu no hi za che lo ni lo na kamu van ti ti phan pure ne ho lo